mbifurije kugira uwa gatanu mwiza cyane. Leroy Sané akaba amaze gusinya ikipe ya Bayern Munich rero muri iki gitondo, akaba rero bimaze kuba official kabisa. Akaba rero nyuma y'imyaka 4 yaramaze mu ikipe ya Manchester City, akaba yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram akaba amaze gushimira rero, ashimira abanyamujyi bose, ashimira cyane imyaka 4 yaramaze mu ikipe ya Manchester City uburyo yafashwemo, ashima cyane kabisa uburyo bagiye batsinda imikino mu byukuri badahagarara, avuga ati ntago nzabyibagirwa mu byukuri gutsinda ibitego byinshi kabisa, gutwara ibikombe 7 turi kumwe. Hanyuma ashimira abafana bose, ashimira staff, ashimira abakinnyi yakinanye nabo, aravuga ati ntago nzibagirwa ibi bihe. Hanyuma kandi Leroy Sané akaba rero avuga ati kabisa ntago nzibagirwa rero ibyo twasharenze byose hamwe. Ashimira umutoza ko yamugize umukinnyi ukomeye, anashima kandi n'igihembo yanatwaye rero cy'umukinnyi mutoya cyane mu mwaka 2018. Rero avuga ati n'urugendo rwose ntazigera nibagirwa kandi nzaba ntora ndi nishimiye ko nanyuzemo kabisa. Uyu musore rero mu buryo bwa official akasinya ikipe ya Bayern Munich igihe cy'imyaka 5 kabisa, ku mafaranga azagenda rero akagera kuri $60 z'amayero. Tuva ngaho rero Tuttosport mu gihugu cy'Ubutaliyani yo kuri wa gatanu ikaba iburira amakipe kabisa gati turabahabya kabisa bikomeye cyane mu myaka iza. Iyi ni ikipe rero ya Juventus ifite project iri kugenda yiyubaka. Iki kimakuru rero kikatwereka abajene bakiri batoya cyane kabisa, harimo uyu musore Kulusevski, harimo Arthur, harimo Matis Delit, Bentancur, Demira, Romero. Abangaba n'abasore bakiri batoya cyane bicyonga igiye kubakiraho mu myaka iza. Mu byukuri rero ni ikipe iri guprometa yuko izaba afite abakinnyi bakiri batoya kandi bafite imbaraga. Ikinyamakuru Tuttosport kandi kikaba gikomeza kutwereka Achraf Hakimi akare ku munsi w'ejo yerekanwe n'ikipe Inter Domira. Ari nako rero ikinyamakuru Tuttosport kitubwira ati gahunda ikurikiyeho ikipe ya Inter Domira no gureba ko yazana uyu musore ukina hagati mu kibuga y'ikipe ya Brescia ya Sandro Tonali. Ikinyamakuru Sport mu gihugu cya Espagne kiragaruka kuri Antoine Griezmann, bavuga ati Griezmann arasaba ibisobanuro. Akaba rero brother wa Antoine Griezmann akaza kandi mushiki we ari nawe mu agent we Modi Griezmann ndetse na papa we, bakaba rero basabye ikipe ya Barcelona inama yuko bahura icyumweru gitaha, hanyuma bakaganira ku bijyanye na situation y'akazoza ku musore wabo kabisa. Ko uyu mukinnyi rero Antoine Griezmann turabitegereje turebe aho byerekeza. Ikinyamakuru AS kiratubwira ati ni utuntu dukeya cyane tubarirwa ku ntoki kugira ngo ikipe ya Madrid itwaye igikombe cya Championnat, nyuma yuko rero bitwaye neza cyane mu byukuri. Madrid itsinze igitego kimwe ku busa Getafe, penalty ya Sergio Ramos watsindaga igitego cya 98 marushanwa yose kuri match ya 450 yakinaga. Ramos akaba rero iyi penalty yayitsinze nyuma yuko umusore witwa Oliveira warukora ikosa rero Daniel Cavani, hanyuma bahita babona icyo gitego kimwe ku busa rero batsinze kibatandukanye n'ikipe ya Getafe, rero babona amanota 3. Mu byukuri ubuzima bukomeje kugenda bworoha. Rero iyi ni match ya 6 yikurikiranya ku ikipe ya Madrid. Ikinyamakuru Marca kandi kuri wa gatanu nacyo nticyatangwa, kivuga ati rwose kuri Di Stefano igitego kimwe ku busa cyari gihagije kugira ngo ikipe ya Madrid ikomeze kwiransa yerekeza ku gikombe. Akaba rero akivuga ati kabisa penalty ya Sergio Ramos ikaba rero ariyo yashyizemo difference, ndetse banasiga amanota 4 ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru AS kandi kiragaruka ku kazoza ka Lionel Messi. Mu byukuri Messi bikaba bivuga ko ashobora kuba atari bwongera amasezerano mu mwaka wa 2021 agahita arangiza contract n'ikipe ya Barcelona. Ngo Messi rero ntiyishimye nkuko ikinyamakuru kibivuga, akaba rero ngo atishimye mu byukuri uburyo ibintu byose bimugerekwaho mu ikipe ya Barcelona. Messi ngayobora ibintu byose, Messi ikosa ryose ribaye ni Messi, ubuyobozi buhari bwa gestion ya club bupfuye bwose bibarirwa kuri Messi. Akaba avuga ati rero ibi bintu ndabirambiwe. 2021 nkuko ikinyamakuru kibitangaza ngo Messi akaba adashaka kongera amasezerano, mu byukuri ngakwa yifuza gutandukana n'ikipe ya FC Barcelona. Yampaye ni hatari. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyaramukiye kuri match ya Manchester City na Liverpool zaraye zikinnye. Man City kosora Liverpool ibitego 4 ku busa. Akaba rero Raheem Sterling kabisa yutsi nabi ikipe ya Liverpool akorerwaho penalty atsinda igitego ndetse anaforsa Oxlade-Chamberlain kwitsinda ikindi igitego. Akaba rero iki kinyamakuru kabisa kivuga ko rero yihoreye, kinagaruka kuri episode kabisa nshyashya ya Gomez ndetse na Raheem Sterling bakomeje kugenda bahangana. Mu byukuri nubwo Raheem Sterling yanze kugira icyo bivugaho, Daily Mail yo ikavuga ati kabisa ati abashampion bahinduwe kabisa, abantu basanzwe baraho ngaho kabisa ugabumva icyongereza murabyumva. Akarero ni nyuma ko Man City rero yatsinze ikipe ya Liverpool ibitego 4 ku busa. Ari nako kandi ikinyamakuru Daily Mail kinagaruka ku ikipe ya Sheffield yatsinze ibitego 3-1 ikipe ya Tottenham Hotspur. Daily Mail kandi nayo ntiyanacitswe cyane kabisa ku bijyanye na Raheem Sterling ndetse na Gomez, kivuga ati bazanye round ya 3. Kinavuga ko Manchester City nta mikino ari ifite kabisa kuri umugoroba. Ikinyamakuru The Sun kivuga ko Kevin De Bruyne kuri buhanga bwe bwatumye Champions basa nka champs.
Ikinyamakuru kandi The Sun kiranakomeza kitubwira ko ikipe ya Bayern Munich mu by'ukuri yiseguye rero kuri protocol itagenze neza cyane mu rwego rwo ko-officializa Leroy Sané bamwofisiza mu gitondo, ariko amakuru yari yagiye amaze kujya hanze kuri uyu mugoroba. Ikinyamakuru The Sun kandi kikiri mu bintu bijyanye n'amatransfer rero kikaba kitubwira ko umusore Jude Bellingham, uyu mwana rero ashakishwaga n'ikipe ya Manchester United na Chelsea yaramushatse, aya makipe anatanga n'ama-offer kabisa, ariko ngo amakuru ava ku muryango we kabisa akaba amaze kutubwira ko rero uyu musore Jude Bellingham rwose yamaze kumvikana n'ikipe ya Borussia Dortmund. Ikinyamakuru The Sun kikaba kigaruka kitubwira ko amakipe nka Manchester United, Wolverhampton ndetse na Manchester City ari ku mugabane w'Uburayi kubera finali ya Europa League kuri 21 z'ukwezi kwa 8, finali ya Champions League kuri 23 z'ukwezi kwa 8, ziramutse zikinya mu finali rero zishobora kuba zitatangira shampiyona. Icyumweru gitaha aka rero hateganyijwe inama y'abayobozi ba Premier League bagomba kuba badesida igihe Premier League igomba gutangirira, dore ko bivuga ko ari amatariki abiri bagomba guhitamo icyumweru gitaha 29 z'ukwezi kwa 8 cyangwa 12 z'ukwezi kwa 9, hamwe muri ho rero shampiyona y'Abongereza igomba kuba itangira. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku gikombe cy'isi cya 2022. Ikinyamakuru rero kikaba kivuga ko iki gikombe cy'isi gishobora kuzasifurwa n'amarobo, noti kuvuga ngo umusifuzi wo hagati cyangwa ibindi, ariko ku bintu bijyanye n'ama offside bakaba rero bifuza kuba bakoresha technology y'amarobo, akaba rero yajya decida yuko umukinnyi yaraririye cyangwa se ataraririye. Ikinyamakuru The Sun kiragaruka kuri Michael Arteta mu by'ukuri wamaze gusaba ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal kutagurisha abakinnyi bakomeye. Mu by'ukuri Arteta rero nta kindi yifuza kabisa gukipinga abakinnyi bakomeye, akubaka ikipe kabisa, aka rero ikipe ya Arsenal rwose arashaka ngo kiva mu bintu byo kuba ikipe igurisha abakinnyi. Reka turinde turebe rero aho ibintu bizerekeza. Resami mugire wa gatanu mwiza cyane.